Ka Joint Action Committee ka Persya ya ka umngot hydroelectric project kala dawa no mitirang ba ka jalau konrad ke sangma po udai ban jubab pat kun no sisndon ya kamat ya kran banden ya ka wa umngot da ka jingthu mon pmi boarding electric ka GEC kala yathu ru bakal pha jingtho so mitirang ba hanre umsyam la jubab satya halor ki daw jing Persya ha ka jugo por ka GEC kala kado ba ka Persya kalong halor ka nongrim badaki hajar ngot ki ba em ha ka kamrem harut ka wa umngot kin syakta kumjuru ki basania ha ka kam jungok kai perthai Ketika GEC kejongi ketika daga organize lang namar kama PTP kenika ba umot ketika wa ka penyaklat ini ke East Khasi Hills bat ka Chancha Hills bat na kenika wa nadu nasmit ke telong jongka ka tuit ke poi siu chatauki ini East Khasi Hills ngidai mangi nangkina blok mo kondo ka banga ngadai presiden juga kenhuan kinongrap harut wa umot ka bakentup ya kitrai beri kitrai caka kinongrap pat kibrio baro kibi inca harut cakwa ongot haka bakila cie dengan bangalong kum presiden haka jenti juga dega kam kuma pilih kalau ke sarkar ka temu ban pelong ke public hearing ki pai ba ke besakta lada pentrai ni projek ni rami cepat banjeng ban Persya banum syak dalai ru jaga sarkar bakan penjat cepat ke projek Bani iba nang tay na Chancha Hills ru haba kita snutu bagi syakta kumbiyo semua mentah nakai ba chairman juga GEC ila batai pachatis po Chancha Hills ru kidon ki kam ku tourism kaba kibriu kira long kalat kamai na kede kawa dikiru kira ni syakmat dan Persya ya to ka public hearing ka entai tarik kabala siang ta hemu sakia dimangi para baya Persya bar arliang lembaga ni kikor sing start ke mentah ngiliok ban keren banyak slok ban kendu pat ngiliok ban form ni kedeka GEC kum ni ke makalong bat kedeka sien kapalai mentah ngiliok ban syong ban perkat na ke benta ban pentau syak perthai bagi patba cho ke jalan ni khalaya kintip bagi Persya ya ke jitmu cho ke sarkar banden ya kadam hawa umot ke mentah kedeka kenti mentaru ki papan petip syuki ki press ki media baro ba ngilada pan pha da ka memorandum sa CM nadu ka lai tarik cumi araja apoi lengba ki mir namar ka jilong ciman jine ka pakai ka bagi msyamala ban ya kendu personal ka bagi msyamala ban ya lek jawan ngila syufa lama kemil sa CM bat hadu mentang ki papan petip syuki ba yumsyamayo kanu ka coba now CM tinggi melak patip ke gebron sendat Jakarta dari hang ni ipa bantip pakipat ba gajalah ikintip nak kena kecintong ini dapat pas CM ni kalau tarik cu berai mi acar kuai berkene kena kecuba kejungi ke GEC Chow Chief Minister jungi balada ulayo ya kena ke city ke pilapa udah bala cubab no balada utang ya penslam balada ule bom senyau ya kena ke city ke memorandum ke bingi lapa kum ke GEC ngimla ba chusngap nei hagini ke ski ke banwan ni ye sashim ki wai pat kirat kilenti pan pentau syaka sarkar bat ki pat ba hi ya ke jim Persya ka bajur bat ka jim Persya ka baklan ka bakum ki trai jaga bat kum chu ki briu ki ba im na ke kam hasilan ter ju ka wa ummat ki ba yang Persya ni karam tena kalian cungi kum ka GEC matang meeting syong hami cái bà sim cái carai cái long bật bật cái mau biang chào CM lần ba chụp hình ngay cái này cần support CM untuk sayui bagi community bagi cái bagi ngilapa chào CM usaha ai no kecubap ini terang ba nak kalian cungi ngilap perkat cái step cái bên banjai nang syakmat nak East Khasi Hills si ko malam mentan mangidon bon telikisno tingim la banong hadu kat no hajar hadu kan hajar telik ruil cái bapawi nak report baka sarkar ka penmi ko bangi ya kila pakai kubor kenal penmi pagidan adu siajar lai spa lai tu frateli kinong tabangam la ban pediam kata ke gawai maka ka bangi na syam na ka jile ka sarkar kita gichingle ki basule na basyong kim dai ki pawale asai tanga tharai ka sarkar ka kanda le agir kom ki badai ngatrai kan mungkin si lai spa lai frai Chancha Hills te kisnong ki badan harut khamtam songteng kadarang dauki
itu lais nang ada ki main turis po ka area jangi te omna khat aspa ne khasan spa iba imja haga tourism ya kita baginya suara public hearing kerja kita apa statement nilap ke NOC ne public journal kali hadirnya public hearing mereka pun kali ya ketok baga project plan site inspection tentang visit lagi kedua lagi stakeholder file NOC kawan public hearing mereka jingman juga ni sokar benta kawan dah kumpang kawan public hearing kawan sokar NOC kamu mud ba kedua ini makmat ada teman sokar kuat pulang ke public hearing invoke ke paranjau domestic use ini dua totally sufficient so early project ada umat ke persa jori kan ni yang kuasa berikan handai ada sokar ke kuat mendaibat dan berdiri ke project kerana yang kali sekatu balik ke nonglan inspection kadang diminta list tu apa batal buat terang belang. Saya nyimban menong. National Kemkot kisah malam dulu persaan ya inspection ke biar mulai. Handai nama takan specifically ke umur project. Di kerpat asukan scrap it divert the project to something else, to somewhere else.